So people, Johnny here again. Aprilia showroom dong la TULASHI Motors ko ngasidi ado ay nakalay siya Aprilia Innova sports bike RS457 se ka si mo review tok jarake test ride tok jarake ko adu magi loan su legani adagi magi kya tare kogi magi on road price kamai mai to ba adagi sidedi yori ba magi engine capacity magi sigi la full detail ko test ride review ke lo no pull lagai lo review tok jarake ado license kan na mir mo Okay, back to Sile ko. Kogi Aprilia ki Innova kogi mid-size engine da kogi Innova sports bike ne RS457 hai se ko. Sile magi Beijing sta thile ko. RS457 hai je Aprilia racing gi ko. Makoi gi se kogi MotoGP gi DNA yam pajana changa pajana sare ko se gi se. Aduga ngai sigi sina 457 sina nga sagi kogi RSP4 haina 1000cc gi superbike to adu dagi derive to bike ni mo sigi sa adu sigi sina kogi mid engine hai tare ko 457cc oi ko 47.5 bhp oi magi kino se ko power se ko aduni sigi Aprilia gi ado hapet look che kamai to ge have to being view ko kai no di sigi bike se launch to gi bo kui re aduga atopa YouTube te me yaw ni ko atopa me na review test ride review ke me am to rabani adu Manipur di kedar ahan mani ko ina tok jara ise ko sigi test ride ka su tok jara ke review tok jara ise ko adu bike se pambi ba test ride to wheeling ba yeng bi ni ba le ga di sigi TULASHI Motors to happy legend biro THANGMEIBAND ni da ko adu ga dum moi ni inquiry to biro ga dum hang biro dum ya ni ko bike se game da dum yamna youthful oiba aduga magi racing stripes kuma am yorga ko gisi MotoGP gi edition no adugi style ni sari si ko magi manda fairing ga se aduga sigi side ga happy ba design elements me am si ko mom da ne dar aduga sigi bike se ga dar magi powerful pasana oire ko magi segment dai tar ko aduga magi ko power to weight ratio se Season ever, I'm not going to Sigi Achowa, 457cc say only 158 kg Kaktanebo dry weight. Aduka curve weight, I thought Magi liquid mam Hapsal Agadi 175 kg Kaktaneb Lumis. Yam Tine lightweight over bike ni Aduka Magi Kugi motorcycling Kugi racing DNA. Sidum oil I thought Magi the Yariba aluminium alloy. Frame ni chassis ni sida yori se ko aduna magi dum sina dum lightweight dum bohelak pa itare ko sida yori bising se aduga magi engine gi matang ge kitanga jara ko ski Aprilia ge engine se sigi se Ultratech high performance ko gi DOHC twin cylinder parallel twin cylinder ni sida yori se ko aduga magi power itare ko power se sigi se 100 and power se 47.6 bhp never ko 9400 rpm aduga magi torque figure hai tare ko torques na 43.5 newton meter ni 6700 rpm ko 6 gear ni se ko 6 gear ni ko adu magi suspension ja habit ja ke ko magi brake se ko gi by brake ni aduga magi mamangi piston ja hai tare ko sigi se ko gi 41 mm upside down fork ni USD ni ko aduga adjustable preload aduga 120 mm travel oil ko sigi se aduga magi disc sina ko gi 320 mm ni ko
aduga maningi suspension sina kogi monoshock ni monoshock suspension ni aduga adjustable preload oiba ko aduga 130 mm travel wheel travel oiba ko aduga maningi disc brake sina kogi 220 vibration ko single piston caliper oiba ko sigisna aduga alloy gi size tire gi size ma 17 inch ngakne ko aduga mamangi sina 110 size oiba aduga maningi sina 150 oiba ko 150 se in kanu se 160 gumbo amagadi hena mong ta ga khale ko adi maning sports bike di kitang maning tire ga so ga hena paja an ko ado si 160 gumbo hapsal lagadi mong gi ta ni si aduga under belly exhaust ni ko mo Aprilia gi dismane dum hapane mogi 1000cc sports bike to adu RS-B4 do adu under belly exhaust dum hapane si mo Aprilia gi ko makha da ju Aprilia racing na phajana mong dan an thare ko Aprilia se yam thai ko jaga da aduga magi swagi kogi sit ki design ja peding ko sit nu haiber no ai to adu dei tsr to ga hajar ke aduga pillion sit chidi kata kapitak na dum yor ka maming gi ne sidi da kogi sit call gum apsu laga dum single sit on to ga racing adum to bu yare ko sigi se aduga magi 11 liter gi fuel tank ni sigi se ko sit height che 800 mm ni ko sigi se aduga magi foot peg ka design ko lightweight une na ma to pitak oi to ri je ko aduna bu 158 kg ka to lumis ko tail light ki design ja pe dingnes tail light ki design je sile ko kogi LED tail light ni reflectors da hape aduga side signal sile hape ka makada kogi number plate ki light sile hape ka aduga sari guard adum yawi ko chong adum yawi ado sari guard chi dum standard oina dum lakcha ni kogi Indian kogi motor vehicle gi rule gi matung ina ko ado simde lokthok mathok dani ko sigi bikes de ado magi swagi keno mes carbon wrap apet man ba ko pattern thokpa sigi plastic part ko cover chain cover hai tare ko simbe yauri ado magi design ja pichum keno si ying bi hai tare ko racing stripes maps ado swagi under belly si pura fully covered oi ko sigi se radiator si de yore chong na reflectors ta hape tire da su reflector jam ja loi hape ko sigi sa ado se ubi bra twin cylinder manung da yori ko cylinder ni pipe ani sumana yori se aji ko parallel twin ko engine loi bagi DOHC engine front ki design ja pe DMB ko mamangi DRL ga yori tin aggressive look among oi dro sigi sa ha mathak ta sumana inkhala ga sumana yori se ko mo yam tai ko sorry se aduga wing makada wing lid kita dus mai nam ha pe ko sile aduga magi ko sigi keno se ko kitang windscreen je kitang moi accessories na jula ko ni ko singa kitang to lo hen ba ko windscreen ma hapsal masu dum yai ko aduga ORVM se ko spana fold to yai ko yam high quality ni ko Aprilia gi dum quality di dum Italian bike ni na ko quality di dum patana maintain to ra ni ko jam study ore si ko aduga mamangi pe ding ni se ko gi Aprilia gi ko gi handlebar masagi dum thajare ko gi sports center bar handlebar ni pali se aduga ko gi LED gi screen yaujari ko aduma gi sida riding modes hom yawe masagi dedicated oiba button number dum yaujari ko dum thau dum change to dum ya ne ta si se ko pe ding si hojik le je sport mode ni ko silai ja aduga sina eco mode lere ko si eco ni ko sina rain mode ni ko color se dum change to ai tare ko sini le se aduga RPM se ko gi up to 13000 RPM bo lei ko the side stand indicator ABS ko neutral adugi engine light adugi ko gi lap time ko sum maps lap time lo yai ko the outside temperature yauri clock yauri ko adugi sigi control sina sigi ko gi display control hai tare ko cái yawing si ko sigi si app ta ko gi Aprilia gi masagi app yawja bane ko ade connector ga khoina bluetooth connector ga dum magi kan to yare music kumba ke loin ta yare phone connector bu yare adagi si phone le ka connected na no phone connected na ko adagi sigi na ko gi trip A trip B ko magi le re aduga sigi ko gi soma kan gi sina ko gi service reminder kumbo ni ko si engine temperature le re battery gi le re
ko engine je gold da lei ko sigi se aduga sigi na ko gi fuel gi ko indicator yaw jare adagi ko yaw gi ko those seed ko yaw ise magi ko sinamo a b torga settings sembe wani sis na ko gi ko ge indicator lere horns lere pass lights de ha pe aduga so makani engine cut off ko aduga start button yaw ko aduni silai se aduga keys is the lere ko key entries the ha pe aduga magi grip se ko ning bi ko aduga gari se amna aggressive su oi aduga ka tare mo khagi magi big brother hai tare ko RSB4 admaina di oidi ko hadi aggressive to do si sinamok mid size engine na mo gam kana aggressive to do test to yeng se kamai to ga do si bike se aduga Aprilia gi moi masagi helmet dum lakse ko Aprilia jong thara mong ta si ko maning ko iswana spoiler yaw ka si ko be a racer ka intha ada pet to sumi ko weight se 600 gram ko 1.6 kg ka tani ISI ni ado si dot certified oi de dot certified oi de ha mathok juda de ko adi India la dot certified oi bi chana da ni ISI chana ga ya re ko aduna Aprilia gi mai graphics ke me am jare ko adagi mai mathak ta so ko gi san kano gi ko win entry ke lo no ha pe ko sile similar ko ado mai manung gi cushioning ke se ko sile ado black to like ko black ji phase Aprilia phajan thar ko ado si ju dum yeng bi ga ga di helmet ko accessories manung da ko gi dual screen is the yoji ko sorry dual screen ni ko sunglass manung di ko si se to Aprilia phajan thar se thogal ro si ai to sport mode to thoge ko sport mode thor kana ko ai cam khela gi da pe ti si ado riding budi kra dum kena to yo kitang aggressive budi dum oi hadi namdai go yam na do yam kana di namda budi oi de ado pe ti ngos online on that pe to ro se ko kamai to ge do yeng bike se sitting position the sit kitang hard hoye do sidi dum hard hoira ani kai gino sport bike ni na ko dum hard hi or kani aduga magi haji ko gi na di magi riding posture ke ke je dum pura sporty yam kana ka hena R15 ki mane di ke su aggressive ti wo de ko si se adu ta ga su ka gai se dum so je hen bani na adu magi am ai ba weight che ke no ko tene bo 100 ka 75 kg ka tene bo ko aduna yam lightweight oi ba tare ko sport mode ni thori se rain mode aduka eco mode hai ba ma ko mode ohum yaw se is okay, let's go. Copy. Hey. Gear teruk ni ko. Gear teruk ni sti ho je. Okay, kita feel to gi bike se aduga fazana ai haijara ke ko suspension ji kita hard oi ko mamangi upside down USD suspension ji kita hard kom le sorry ni sigi hard oi do ni software de already cornering ke kiya to nungai do ni Italian bike ni na build quality di ko ya photo do na sache
लापी है exhaust कोई custom exhaust अमर सिंटू होगा अरे 150 टायर से 160 को हम चल रहा होगा अरे तारे पूरा स्पोर्ट बाइक वन करनी सी बाइक तो मैं हम सही बाइक से every customer लाख को टेस्ट ड्राइव लोई पी को नहीं को आना feel तो है तारे को बाइक से और तो का feel तो होगा ना बुक तो भी वो तुम यार तुलसी मोटर दम नंग लेंजन बिरो अदगी सिटी राइट सु दम नोंगारे कइनो दे गाइस याम लाइवेट ओरे अदगी सिट से 800 mm खतंग ओइरनिना ngसाइगे केतारे मी अनेम सु दुम यादोइनी आई 510 ने वांग जे 510 वांग गसु केना तोइबो गाड़ी से दम नोंगाइबको अदना सिटी राइड की कुंबा अदगी कोई वीकेंड राइड अदगी कोई नोंगाइदोइने से रेस कोई ट्रैक तो थोगे से दुम यादोइने नोंगाइदोइने exhaust is also aggressive way mai je makhon je ka dual parallel twin cylinder ko engine ani ni single na te guys man mujhe ne ya put aside di kitang la ka to ra ne exhaust magi kena jaga makon jam na bass wang ga smooth way so kita net pe ya brakes sport bike thor ga net pe ya da bit leiti ba na ta ado mayam phajana proper gear le laga phajana thobi ko phajana gloves apa lit upiu riding gear phajana upiu ko safety is our main priority ko ada hakjang su angum si asok anai thon gum si ko accident to wise yarige precaution lo gadam ni aduna unnecessary the racing to bigano unnecessary the speed to bigano ko ado ai ngasi si demo ina kai da rekano gi tok jabai wani kai da re gari sigi test ride review to bogi kitang speed te dhorokani ko ado ma'am ai control speed ne dhorok do ise aduna kai da re ma'am experience later kari to bigano ko I the biking experience I have more than 15 years of experience ko aduna kehta re control adum ngam me hai tare ko aduna kitang inkhala liba na sing ko control ngam dragadi to bigano ko okay let's go अभी इसे i3 दा स्टॉक exhaust को मकोर दम हवे लेखल आकान ब्रेकिंग दिन वाले है ब्रेक नुकाई तरी यार को बाइक से के एग्रेसिव हो है को aduna sports bike te yam lo na brake ngai rakani ko na ta confident to yaw roibo okay happy hang let's go
Laikhat pam laite là bị dịch nó chỉ là để căn thầu cái tàu Này ya por todo todo desde todas las bike ki response ba phajana nuai ko koi ki magi katare clutch ki response adagi koi ki katare slipper clutch yaw ko sigi ja aduga sagi auto flipper yaw de slipper clutch yaw e aduga sagi loina nuai braking response adagi clutch response adagi magi gear changing ko adagi magi aggressiveness koi ki power jaina laikhating ko thanda dum laikhat ya tare aduga si fourth gear de thori je fourth gear de gear is mana handar aga su de stalling to deva stalling to wadi sa ge gear je nemthar aga su gag 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 to da adu to deva ko adu gear wang aga su dum sare dum to ya ba ta ya po lambi je mi khuje lam ne ngasi ga je thoning ho dam da kan na tho bu ya de office na ko timing oi ba ngasi je du aina thoning iba speed de ya adre arsi 200 tho ya bani ko se ki bike 200 km/h mi tho ga hoye ado Manipur da tho nai te ko 200 km se giờ lại cắt đi một tầm nó lại cắt PA vậy ta kia nó vào đi xí cô the first time rider that I see recommend to jete ko sei bike sa ana kita experience le ba mina to bi ho ita 6 gear kita tak lesi ni kan as nga he na hawa ga ni jang ga pakang oi ga
ꯁꯤꯒꯤ RS457 ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯄꯦꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 20% ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯀꯩꯀꯩꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯄꯥꯕ ꯀꯧꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯨꯀꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯨꯀꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯀꯣ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯑꯩ ꯂꯤꯡꯛꯇꯣ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯂꯤꯡꯛꯇꯣ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯨꯛꯇꯣ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯣꯔꯨꯝꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯧꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯤꯊꯤꯟ 45 ꯗꯦꯖꯇ ꯕꯥꯏꯛ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯂꯔꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯕꯥꯏꯛꯁꯦ ꯀꯂꯔꯁꯦ 3 ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯅꯣꯟ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯕꯦꯡꯛ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯔꯨꯝꯒ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯣꯀꯣ